Veštice žive u kulici. Grafije, znate. Idi u kulici. Čuješ kako? Kubu sada, brate. Pa ima, gledaj ima. Izolaciju. Hoćeš to da maknem? To maknem, maknem, to sad će da držiš. Pa gdje da stavim, brate? Što da stavim u jaknu, brate? Ovo je pokriš ovo ništa. Brate, izolacija za golu sobu, brate. Ajde, idemo još malo sprašno. Brate, čikagan za to da u povratku. Opa, vidite stature i... Ne, šta? Svježa? Brate... Centar banka. Da. Brate, jadno to. Prostite krši za sebe, malo slijepim. Gdje mi još? Brate, oni samo slani s nas. Ne. Gore. Tu, osmori na ovako. Evo je napunio napunio. Pazi ti koliko je ovo građevina. So much style I can lend you me some money longer than the list of shit you never done. I'm sure you wasting but it hits a hell of a Obračun, redovan rad, razlika. Minuli rad. Nemoj minuli rad, nemate da to stičem. Evo ti gdje? Gdje? Znači je tamo, Baš se, pa ovo stavljaju, ovu izolaciju stavljaju u golu sobu. Naprimjer da budem pro, Pošto što mi naši neki mikrofon ovdje, pa bi milina, Aj sad, pretera ga. Aj idemo ovamo, brate. Mi po kurac, čovjek. Ima, brate, svugde. Izolaciju. Evo, sabotaž. A kurac ne može ovdje dalje. A može. Šta radiš, brate? Vidi ga. Vraćam se na početak. Sad smo došli. Kade? Boga šmuri. Ma ne to, brate, to. Sve mokro je. A obavezno ukradi i ovaj... Šta? To si jel. Čekaj kako se popneš. Ti da ga smisliš.